Tuwa vaonekana itina wa minista wa Kinandu va Kenya ukuri atani kusoma budget ya mwaka wa ngili na miongole na itatu na ila niwe ya muthia ungua utongwe wa Musumbi Uhuru Kenyatta ene na atongwe kivathukanyo ni methi wa mayumia Mawoni mo Iulu wa budget esu mwandikitwa mavo kuma kaunti ni Lovi Benjamin Maka ni wane na nyana amwe ma Ayumbe na ene na indi mavikiana Kumya Mawoni Budget ya mwaka huu ya trilioni 3.3 ni budget ya Iulu ndino historia va Kenya ya muthia ya utongoi wa serikali ya Jubilee na ya muthia ya President Uhuru Kenyatta bewa 15 mwaka wa keli mwini wa nana mwaka huu muyumba agitui chagati Dr. Makali Mulu na ndongo ya kaunti ya Masako mwandu Joyce Kamene Kasimbi meweta vena vata wa uneno wa budget kuthithikia undu wa kulelelia mwene ngalama Iulu ya mikalile nyekilando no kulia ni serikali ile koka itate esisie nundu muno nge wasia mawia na ngalama ya si ndundu ibandite withie ya likane kosisia nesa na withie ne ya tono sovia mwene ndi nundu as it is mama undu tima seo twasie binda yitu na mbeza sikosanywa sio ndesi ukirandu ni cha serikali nikananga withie maendeleo nimekwa na singi banga tuole mubango wa kukoba nundu okwetuka kutokosa mbingi situ twikoba nota mundu mwaka kila kitu bazo ikoza mukobo mbanga nikuza mbeza na ziri za siembanu siaguzikana wika mabata mago thena mbeza siagutokoba mundu. Minister wa Kinandu Ambassador ukuru ya tani amisoma tene wathukanu na mwaini wa kawaida wa thanthatu ni kwithwa vena maundu kauta kwivo kuminikilwa kwa milati ya maendeleo ya serikali ya Jubilee undu umwe na mayumba nisomonyo wa mnane ukite mwaini wa nana undu ulani wonanyo mbesa mbingi siethwa yitumika vano mbesa ina budget ino nesiwe nesa ikenda mwene nthi withie ne wasobe wa nesa yambe yotume wa kuma mwai wa nana serikali lengi yoka elangu ikwatia ne azimio ketha ni Raila walika a make sure kana maisha ne mekata nitalelewa ngalameno ya mathoa thithi twitukumbite na muno ngewa ya VAT Uhuru nongelile mikobo ya nthi muno ina thiulo muno na agenda kwikomande wethe mikondo wa mikobo kwambatia wethe na uya ndomanya kumya kukiri kindu kimwe kwenda kumutavia kana Uhuru none kitsini mweneza na ene kingi na hii ukatumona twika omusikoya ila ita kusiko 1 to 10 tumunenge 5 kwa enende wekwatyo wonekana sinu mbinge ungua budget hizi to ivitukithwa ndino wa serikali la yukite mwaini wa nana na ila masemba mautongo iwayo kwa oyu ni katikati wa serikali ya ngwatanio chama ya Azimio Oka na ngwatanio ya Kenya Kwanza ula wili kabisa na kwa thandu agite kura na alika whether si that katika budget ilo muya no munengete mwana kuzileta wa supplementary budget ape ndo ang budget ino banini kananga ile alika line asino sia konekieta unadhania kune ndo kwa mwaka uenda no taenda serikali ile kwa kulikaniwa ukoona yete budget bambunge kananga ibindwe supplementary budgets nesioka makabindwa mbesa imwe ila mateo na si necessary ndene wa sector imwe makabindwa okethia mwene ndi ula wa kawaida ne wabiki wa nesa na wakwata otethio nesa na indi ni uvucho kwa mwene ndo wa kawaida ni kwithwa vena ivenge imwe ndino wa budget na ile ivania kulenya mathoa masindu sia vata na sia kila muthenya kwa kila mwene ndi yo budget ina sula iva kwa mwene ndo wa kawaida ula wiku yaisio ni sia ndwane tino na bandu mathoa mali umana wetwa takitaona sindu ta skala mbuki swisi ambatie na muno isuti ti issue ta kwithwa igete kwenda thoa wa maligu the yange sindu ila sia nenewa kwa nona se ina ndethia nundu mathoa ma mauta ma sweets ma mba metu ndesa lakini ndo newa baiki ndo kina nenewa Iulu acho lakini mauta meje Iulu na twina manya sia nenewa nimeambataka na nimeuthea kwa kitauvindio kuuta mwananchi wa kawaida na mwana biashara wa Masako twina atetheka ivi tambungu nito kuhakikisha baiko tu nongeleka wazindula siesa wani mwene ndo wa kawaida baiko tu za ongeleka wa mutu baiko tu ongeleka wa mukate wa muta mara sinula siambi whether baiko tu wala tukia serikali tafadhali whether mkuongela kodi ongele isi ndio siesa wana avi ina ngatu subia mwene ndo wa kawaida ndilivotea vilingi wa mauvo kumava kaundini Lovi nyoneta wa Benjamin Mwaka